bese ngihlala phansi. Yabona asibone abantu bokusatshiswa. Yeah. Uma ngabe usathi umuntu umesabisa kusabise ngezinto Nkosi yami abanye bangisabisa emsebenzini ngawo emsebenzini ngaphuka wathi omunye yazini lento yakho yongabakhonza abantu abadala ngathi shakaje ngathi hayi my brother khululeke ngizoya esibhedlela ngibe right ngibuye ngishumayela uJesu ngishumayele uJesu khululeka nje ngisaza uma ungabe kubiza ukuthi ababuye bazongithatha ngife lengiphila phela Nkosi ngiyamazi ngikhonza lathi uJobe hayi bazalwane ngiyamazi umhlengi wami uyaphila it doesn't matter Nkosi athi uPawule nasijobheko namabusi bomnyama nomusi wakhanya athi nakufa nakuphila kodwa yikho into engasahlukanisa nothando wena kaJesu